mwaze keshi iyi nkuru muyumva. Mu butayu bw'amashyamba ya Masisi hari inkuru yavugishije benshi mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Uru ni urupfu rwa Liyetona Koloneli Wiringoma, yari umuvugizi w'igisirikare cya AFC M23. N'imibabaro byatumye isi yose ibibaza. Ariko hirya y'amakuru y'urupfu haracyari ibibazo byinshi byerekeye uko yashyinguwe mu ibanga mu mashyamba, hatabayeho icyubahiro nk'uko bisanzwe nk'umusirikare wari intwari. Inkuru y'umusirikare, imbaraga yari ifite, uburyo yapfiriye mu gitero cya drone ndetse n'uburyo umurambo we washyinguwe mu ibanga, byose biracyakeneye gusobanuka. Nyuma y'urupfu rwe, amakuru menshi yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga n'ibinyamakuru bitandukanye, ariko kimwe cyavuzwe cyane ni uko umurambo wa Wiringoma wari warashyinguwe mu ibanga mu mashyamba ya Masisi, hafi cyane y'aho yapfiriye. Nta mihango isanzwe, nta n'itangazo ryemewe, kandi nta n'umuryango we wari wahoze uri kumwe nawe. Mu mvugo y'ibinyamakuru byo muri Kongo nka Enquête.cd n'abandi banyamakuru mu karere bakomeje gutangaza ko bishobora kuba byarakozwe kubera ubuzima bw'umutekano bwari bubi cyane muri ako karere, kuko intambara yarimo gukaza umurego. Hari amakuru nk'uko tubisheshe ibi binyamakuru yagiye avugwa n'abaturage, bavuga ko umurambo washyizwe mu butaka mu ibanga, nta n'imihango rusange yabaye, nta bapfumu cyangwa imiryango yaje kumushyigikira, nta n'amasengesho, kandi nta n'itangazo rya M23 cyangwa irindi ry'ubuyobozi riramenyekana ryigeze risohoka ku ishyingurwa rye. Ibi byose byatumye benshi bibaza impamvu habayeho uburiganya mu buryo bwo gushyingura, kandi bamwe bibaza ko haciwe bugufi icyubahiro cy'umusirikare wari ufite izina rikomeye nka Wiringoma. Wiringoma yari umuvugizi mukuru w'igisirikare cya AFC M23, umutwe w'inyeshyamba ukomeye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yarazwi cyane kubera aho yavugaga mu bitangazamakuru mpuzamahanga, kandi akunze kugaragara mu biganiro byerekeye intambara n'imirwano muri ako karere. Ubundi Wiringoma yavutse mu mwaka w'1974, kandi ibikorwa bye byamuhesheje kuba umwe mu bantu bakomeye ba M23 kugeza igihe yapfiriye mu gitero cya drone mu gace ka Rubaya mu ntara ya Nord Kivu mu mpera z'uku kwezi. Ku itariki 24 Gashyantare 2026, amabombe y'ubwoko bwa drone yarashe mu gace k'akarere ka Rubaya mu karere ka Masisi Nord Kivu, agace kazi cyane kubera ubutunzi bw'amabuye y'agaciro cyane cyane kuruta, ndetse nta washidikanya kuvuga ko ariyo depo ya koruta muri iyi si, kimwe mu byinjiza 15% by'umusaruro w'isi muri nucleaire. Uyu igitero cyabaye mu masaha y'igitondo mu gihe imirwano yasaga nk'itangiye kongera gukaza. Amakuru avuga ko drone yibasiye ahari abantu benshi, kandi biganjemo abasirikare ba M23, aho Liyetona Koloneli Wiringoma yapfiriye hamwe n'abandi bantu bari kumwe bagera ku 9 nabo bahitanywe. Amakuru avuga ko bari kumwe na Sultani Makenga, bari bagiye mu nama, ushobora kuba bari bayisoje, ariko Wiringoma we yaramaze kugenda, yarusimbutse. Iki gitero cyabaye mu gihe
guverinoma ya Kongo ndetse n'umuryango mpuzamahanga bari mu biganiro byo gushaka amahoro nyuma y'amasezerano y'agahenge yasinywe mu mijyi ya Doha hagati y'impande zombi. Gusa ibitero n'imirwano ntibyigeze birangira kandi drone zagiye zikoreshwa mu buryo bukomeye kurusha mbere, ndetse ako gahenge nikubahirijwe. Ibaye iby'ubutabera, Kongo yajyanwa mu nkiko kuko mu mategeko y'intambara n'ubwo umuhanganye kumwica mu gihe cy'agahenge nacyo gifatwa nk'icyaha cy'intambara. Aho Masisi na Rubaya ni ahantu hashyizweho imirwano iterwa n'ikibazo cy'umutekano muke gihoraho. Gutwara umurambo uburyo busanzwe bishobora guteza amakimbirane cyangwa guha umwanzi amahirwe yo kumenya aho umuntu ari hose. Niyo mpamvu aya makuru yakomeje kuba agaterera nzamba, ntawe uri kuvuga amakuru y'ukuri, mu gihe no ku mbuga nkoranyambaga hari abashaka kubaza niba atari ukwifuzwa gusibanganya ibimenyetso by'urupfu cyangwa ibimenyetso bifatika by'aho yapfiriye. Ubwicanyi bwakozwe hakoreshejwe drone y'intambara muri rusange bikomeza guteza impungenge. Lieutenant Colonel Ngoma yari umwe mu bantu bafite ijambo rikomeye kandi washyirwagaho amaso kenshi mu itangazamakuru. Gushyingura mu buryo bw'ibanga bishobora kuba byari mu buryo bwo kwirinda igihombo gikomeye mu maso y'abayoboke ba M23, kwirinda guhungabanya morale y'ingabo cyangwa abayoboke ba M23 no kwirinda amakimbirane mu muryango w'umutwe ubangamiwe n'urupfu rwe. Urupfu rwa Lieutenant Colonel rwatangajwe n'ibihugu n'ibinyamakuru bitandukanye ko ari ikibabaje kandi gishobora kugira ingaruka ku mutwe wa M23 mu buryo bwo gutanga ubutumwa no kuyobora ibikorwa bya gisirikare. Ibi byaba ari byiza cyane ku ngabo za Kongo hamwe n'abafatanyabikorwa b'umutekano, ariko kandi binateza impinduka mu buryo imitwe y'inyeshyamba izagenda yubaka cyangwa igabanya imirimo yayo. Inkuru yo gushyingura mu ibanga hamwe no kutumvikana ku itangazo ryemewe bituma hari ibibazo byinshi birimo. Ese koko